Kanglei Voluntary Workers Association Mayang Imphal Kokchai gi playground da Manipur Handball Association gi meeting MAKHADA Kanglei Voluntary Workers Association KVWA na SINDUNA CHATTHARIBA 48 state level junior boys and girls handball tournament ki ngasi NINI CHANBA numita morning sip ki NUPA gi KANGLUP ta match AHUM NUPI gi KANGLUP ta match ama LEIBAGI manung da YLK CHINGAREL TESPUR na KKLYDO KONGPAL bu score kontranitoi tara manga KVWA Mayang Imphal na SROY SINGJAMEI bu score tara nipan mari oyo KONGPAL na CYDOL LILONG CHAJING bu kunithoi tara mari aduga NUPI KANGLUP ta YLK CHINGAREL TESPUR na OYO KONGPAL bu score tara amada MATHIBA PIKHRE evening sipta NUPI gi match NUPA KANGLUP ki match ani NUPI KANGLUP ta match amana LEIBAGI manung da NUPI KANGLUP ki SSC khuraina KKLYDO KONGPAL bu taramari taramathoi da MATHIBA pi ki NUPA KANGLUP ki oinasu NSU Kuman Lampak amadi IMC Leisangthem thongdam ani sanakiba match atuda apiba matamda score 13 chanaduna draw chatkre loinana YLK CHINGAREL TESPUR na SSC khurai bu score 18 da MATHIBA pi ki